Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission spéciale. Il est temps. Tangu Ifwene, Ngonga Esi Ekoki. To uti matadi, bitumwe katura na mbanza kifumu ya Congo Central, matadi, bitumwe nenguka awa, juste na 6 km, nanzila matadi Kinshasa, sabe tuza baklabe no bifikula, benuzaba, yiki na kuluta, na diamwe bemezaba o depuis tama, betukuzaka tete awa, vana kifulu vanda kaba organiser point de presse, na monsieur Roger Kiakokwa Nkele Yandiai kuzaka sumba ntoto awa na ba eyandroit ya village Palabala. Alors, conflit de terre yakele entre Roger Kiakokwa na Pangi Nzambizei. Et Boubouya bitme kuza auto vivre réalité ba mambu faso yake salamina certainement et bitke kudi ya biuvu tozaba yiki place yiki kifulu maman ngome kuma déjà. Donc pona bine wolo bagalo kota lingala to chiki matadi toye awo toye na musala pona likambo etali conflit de terre toye bibiso nyonso toyaka dernièrement awa na point de presse oyo mwana mboka Roger Kiakokwa asalisaka et kuna to posaka ba question nyonso zana ba avocat na ye ba avocat ya ngambo pe ya bande kuna biso ba yandroit ya Palabala et vérité et lobamaka na kati kuna nzokande évolution ya dossier toye ba ekomi na niveau nini toye awa wana terrain penza toza vraiment na terrain bisika confusion ezali toye ba vérité ekomi na niveau nini ba yandroit batu ba kolo mabele ba yo ba tekaka mabele ba bisi biso ba kosala ba cérémonie et biso toye poto participer total ay koleka ndenge nini bango moko bazoloba nini pona mabele oyo pamba te vérité kaka bango ba kopesa biso yango na yango kolongana nanu te zala wana landa dossier oyo ndenge ba question to poser na ba avocat na ye moko mwana mboka Roger Kiakokwa ba avocat na ye et surtout ba ayant droit ya Palabala. Vérité yango wana tokoyoka lelo merci na équipe technique oyo technique biso compagnie mwana mboka Charlie Ndombasi oyo penza azosunga biso et puis topesi papi mu oyo pembote oyo toye ensemble pour na kozwa image awa na 6 km 54 virages pour na kokoma na esika oyo mabele de ngozomona yango wana mabele oyo eza penza ya nani est-ce que eza ya mwana mboka Roger to eza ya mwana mboka Nzambizei. Merci, à tout à l'heure. Aina wewe wana. Na voiture. Sondo yote zao. Ya morning. Tukinde kuna na mwini to. Yeye kibabore yeye alikutuzwa. Yeye tikeli banguka kama kile. Nalo. Écoutez-moi, je parle. Est-ce que c'est boutique d'Abango, Basala, oui, c'est Basala. Ceux qui vous allez dans l'Itamba pour
Bandeko Balandi, derrière na epsaki bino na ebandeli, toujours assisté na cérémonie coutumière awa na terrain juste ya Palabala. Alors yango nde zo banda déjà awa et toujours tikela bango temps botala yango ndenge kolekela et na suka tokotuna mituna po boyeba vérité ya likambo yo. Donc voilà, cérémonie coutumière bolanda yango et bandeli tisuka. Keleka ndiye nkanga mpaka ndiyo video mtoto wako wautwisidi babazunga kyako bafitide dila nga batoko yedumba iyi nkazi yowana kwa nkazi yoyatekolo wautwisidi vava musale seremoni ndeye kaka ufiti kulu muno lulendo mtoto akuwau kadi ngeye muzunga kyaku tale wantu ya tekolo wana kwa nkazi isalu bena tombanga waukweba fiti sadila keleka mtoto aku momoka kamufiti tuke isalu wangeye tunalombanga kadi ngeye wanato ntumbu kuna ya ingeye imfumu katika wakati kange kutu wabano matadi wauba abantoto wakuva porta nzi wako njadi yamu wanatunajua lomba wange mkanga mpaka ngeye kwa lemba na ngadimo sidina wakati kwa mtoto kuko wautukubokele uzunga kiaki nakatule zidesodi za kizoba zazi zina yeto baba waungeye kaka ovudi mtoto wako idi anu tuizidi wange wa mtoto inga mwana kwa nkazi fumusudikila yandi wavene efulu kwa Roger wau Roger mukuba makeni una malombwa wau keleka tuzizibule nzila yoboka kwa nge ovuidi mtoto wako ovuidi saya kyako ngeye kaka ngeye kutuvo wabunde ngubu wanangeye bunde ngubu wafulu kyaki tunapo mapambako nanga una kisiti una kaka mekadila isiye bungwa yai ya tsamba sabulanga toko yedu ikelekana Neleka tsamba kuyayoyo nanga yeno lasisa moyeno bakulu wana benino ngetsamba kazu kazu yadi wanu ngetsamba govonu na nui nanga neleka mokwa ni masisa ya kulu muna kisinsi wana luzibu lolo samuna wazibu lezinzila wazibu la mamonton katukidikoko ditonda diakudiadi wasi watutonda tonda suluko onge nakumba makaka nanga momo tulombele sadilam kadivevu disunga kyako wana mene kwa
Mpaka sekele sisi solulendo lwangu kadingeye wanatontungukunaya kasi vovo wina kuna kawange kiberiko wakakamba vo yesimbia ntoto yesimbia zulu yesimbia maza nanga mumona vo ubena yavo wowo tukotele wayandi mbekenenge wankanga mpaka leni sakulutalako yenu luno mundamu wana tufitikulunwika wayenu luno mundamu wanwa sakumuna eleka lenovo alafu ilo jani dikazi wanajikazi bieno jadi anuino malafu ayangalala katukide kudikazu eleka uzibu samuna lazibule zinzila lazibula mamo mama mesala tata roche baba siwaja zibudila mamo mesala mababa wale ni kusa kula mo wana lazibule zinzila eleka ila kulumona ila kuluzaya katikoko jitonda onda jeno jadi onda jeno jadi onda jeno jadi imana vo atu tonda kadi yenu kaka uvuide sanga keno kyaki wana tuzi waluna kutumona nga baba yukama izinguli imatoko izindumu imafutatu na yao baba wana tuzi na lulendo lwa uko ngina boka ngaka wana tonde ye il y a un ordre général oya sika yem ta pesa autorisation basala ya mwana président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo au na Congo central justice ezate papa Keneken Redoc la police générale au na kati ya balabala soko sale tomoni biso moko sala mambo mingi chaba chuba ye wana wakala masinaka azala kawana ye Roger awangana papa de yatinda bakute tomoni mo Voilà. Bapangi ya Matadi, bapangi ya Congo Central, bapangi ya Inza Mvimba. Betemeka toka kuassiste na cérémonie coutumière awa na palabala. Maintenant betike kuja mwa biufu na bayai ke vandaka na palabala. Est-ce que yiki ba memona, yiki ba zona. Mbote? Mbote pangi. Yeku munani? Munu kumbu dudungo vuvangu. Yeke nani? Muke ne eyandrua na palabala kinoso. Alors bubu ya mata sala cérémonie coutumière, yiki na lomba, yiki yangu na tuba na nkangu ya Matadi kina ulanda bete. Muna kutuba na nkangu Matadi bazabake awa na entrée en palabala beteme tula monsieur Roger Kiakokwa andi occupé place yayi samuna
volonté kenenda kusadisa beto na kizunga beto et puis na cadre de développement donc beto kena kiesa kusala cérémonie ya nene mesalama samuna pangia beto Roger Kiankokwa andi occuper place andi sala mambo nyonso samuna avantage ya beto bato palabala. Alors tu me na pangi penza mbize ametu bana nsumba kana mikanda nani le faso ya kumina ke beno pesa udia kana Roger Kiankokwa ikmeluta awa vraiment ngena sidiki sankanga na beto kangu beno kuwa munu mbote Nzambize isumbaka na ba membre ya ba eyandrua mais Roger Kiankokwa amekuwa na sumba na baka ntoto ba mesedele yangu na chef coutumier donc c'était différent et puis ba pangi noso kena besoin ya ntoto na kizunga ya kinoso mpalabala beno kwenda na ba individu ve mais beno kwenda direct na yandi mosi chef coutumier yandi kena iswa ya kusede ntoto et puis chef ke clair na kutubila Nzambize ike singe kena besoin ya ntoto kwiza na munu ekenge pesa kambongo na bana kazi to bampangi ya munu kwenda baka mbongo ange mosinge muntu kwiza na munu mfumu sudikila beto kutana na nge mukuwa projet nge ninde na za besoin toto ke nene muke pesa nge ntoto me kaka place me pesa Kiankokwa mulenda pesa nge yahu ve chef ke clair kita Nzambize ikwenda place mfumu bakutana basolola iloka na solution voilà bapangi bakuna lusala betke pesa beno video na beno landa yau yiki mambu tubaka yandi mosi chef kumnani nani Coutumier Sudikila vangu Marcel voilà papa Sudikila ani tubaka donc betke beno zina landa yau beno vanda un peu sui pamba ve tele kanyo fana zabana bubu yai alors yiki sasa ya cérémonie coutumier mimesala sasa ya cérémonie ke ouverture ya travaux ya pangi Roger Kiankokwa andi banda bisalu nandi andi sala projet ina kena yandi na kifulu yai parce que betike na mambo mingi beteme solo na yandi metango ni banda travaux andi ke servir beto na ba mambo betike na par exemple nzila beto bwana ke yimbi Roger ke capable kubongisela beto nzila muto modeli na non on doit les soutenir c'est automatique que soutenir yandi nzila apang nzila andi ke sadile beto ba école ba hôpital na bwana non c'est très important donc metike na maboko pe na manima ya Roger Kiankokwa place ya yandi clan nyonso mesedele yandi yao mais yandi na nkaka muna bebe est-ce que ba individu point d'interrogation voilà alors betime mona déjà va na parler mais sonika parking privé fondation Nzambize almetu ba yake ya yandi alors beno gouverneur ba ayant droit mais là trouver solution ve parce que bantoto kwa ni ya nene mingi ke awa ben le trouver solution ve samu beno kitsa quand même ntima nani beno bouisa ntima nani une vraie solution ke na maboko ya chef Sudikila vangu Marcel kita yandi Nzambize monter place en mfumu basolola bake baka ba solution kele mais ana sosa yandi nde sala pa ani kuma na mfumu ani solola na mfumu na malembe nyonso mfumu ke pesa ni solution kele et puis ba solution nyonso ba pesa solution nyonso ya kele mais yandi nde fani monter ni kitisa ani monter place en mfumu Sudikila baka solution ametu ba tata nandi tata ya Roger Kiankokwa honorable Thomas Mundele yani mutukena kupesa mwana ni ntungolo est-ce que ngeye yini ngenge sasa tuba sana mambo papa Thomas Mundele kena kati ya mambo ya ife mutu basedeleke ntoto yake papa Thomas Mundele ve mais yake Roger Kiankokwa Thomas Mundele ve do Thomas Mundele yake kwa nsamu mwana nandi mais alikena na kati ya mambo ya ife yake mambo ya yandi mosi Roger Kiankokwa responsable ya kifulu yai bametuba mutu mesala cérémonie mutu mekuwa kutuba ngambu na ngaga yani mutu parmi batu violeke kento ya Nzambize ya vrai to lufunu yake ya lufunu kento ya Nzambize ba violeke ba yandi ve ba violeke kento ya Nzambize ve rien ni batanka kotaka ba prison ba nini tout ça kotaka ba prison na cadre kaka ya nini bakebokilaka ou enquête ya ba kotela ba prison parce que parquet par exemple parquet que va na cachot après cachot 3 jours ya cachot parquet ngeke ko na na prison mais on a tout avec que mutu meka kota na prison ou ani salaka plein non parquet que na cachot parquet 3 jours ngeke ko na kota na prison après prison batongo bakela na nganda matondo mingi na kundimaka interview na beto bika fumu ya mazula nsakumuna nge alors bapangi bakunja lusolo tango mefuana ben même na façon wa maokena lutila awa cérémonie coutumière et bubu ya kilumbu ya tatu voilà le 9 août
et mbala mosi kana kilumu mosi yango kaka tangu mwana bwala Roger Kiakoka mekita kaka kilumu yango mosi papa Nzambize pe mekita na terrain almetu ba cérémonie que salé ma vie et finalement cérémonie mais gâteau ko salam alors betke ku dia biufu na ba avocat il y a DG Roger Kiakoka et là yani mosi Roger Kiakoka to zabisani yiki ba projet ni na yaou awa na ntoto yai et ba avocat ni ke expliquer beto parce que ametu ba ramizita panza mzee meto ngena mikanda ba zabisa beto ya vrai to luvunu. Merci beaucoup Charline Dombasi. Et avant de te proposer ou te kudia biufu, beto landa tete membre za kutuba papa Soudikila, le chef coutumier, le ayant droit. Donc yan ni mutume permettre ba membre ya salama. Beto landa yan. Kadibeni kiadi. Unusa kungina. Okwa kumono kaka infumu. Yatulo yasiso kwa kulu. Na 1912 ya fumu no so zibake place na 1912 1914 fumu no 5 ngande ngene nakulu ame idiyana bwawo erose inga unge umwana wena amude batenga nalo enso somola kazi nge yenso somola kazi nge wekala dia munge Otu mavuma monso na mono diana ngabo mona tungena sana nge futhi kumphanga unene kade nge umwana nge futhi kumphanga unene nokudatala nge dede nokusakana nge nokanda pa eyandruwa safe kutimia fumu Sudikila vanga masela wa mona ngina bo nginajela dusanda yankanga mpaka wabana matali kwa leta adiyana belisi leta alors muningina kuba nge place no bintu zimpaka kwa muntu awese kono zona pourquoi idiana yoyo yakwa ziborne yoyo bateka unabakemba ngwabo unabakemba kamka wadu bopana nge Nzambize muzaba yandive kena bakemba ngolani kwa wantu kateka ntoto ngwawo bopakilizo kimuni diako kwako anapia nikumana ngana kage luto mawe na avoka zake nikumana ukangi sadi kumkangisa muzaba yandive kuna parike dosina kuna okampungina bopla ngina sama ndamda yandi ikumeroze banga pelumka lukufi ambuta batenga nabo bokwela mbikuvuniko kalo baba na tomatulu muna mukesala baba na kesala baba kukwamisa kama noko papa na mikanda abu bia wompe daka sia bana odi yako ona loma daka bako na baka foka bosi bako na baka kasi ki odi yako bo nge yo Nzambize na kuna bagwanta leta na tenga to wana yo ngedaka na kuna daka wina ngasa bati kana kwa Nzambize Nzambize kile ni kumona dia kwa kadi okata makuzo bana monino kwa lwakunole kumbalo kila pukwa kabo sala bapha kutupa salankana ngo ikuma muzaba yandi na parke dosina ko muzaba yandi na voka lutomawa utumona kama muntu muzaba yandi kimoni phukela lo mulembo kwa mona ndive abu ya sale saluke go malavu to not no moyeni omona yakulu bena ya me baba eroze taya ku baba yembe fika ngapi byaka ka bevula ngako ambuta batenga nabo ambuta batenga nabo dia bola dia yomfumu kia bola dia yomfumu nazaide ngana kia bola dia yomfumu kako kada damda wange bukudipo kuvani kwa kia bola obo kubanga ngana kubele bagile bakasura kia bola dia yomfumu umbaza mpede yako saka nanga budumuka mambo ngimba na manteka mnampela ke manteka kama vivi cimetière ke zibatu basi keluka mwana kange yifumu no bage sikope kwa maneno mambo ma Pesa wakopo. okanda ko eroje baga belumbu aka bakope ngetuna na basevu hapa banonza baga belumbu zote lo masema kubena salo anga kaka paka bena salo kwa wili kutukuna ngabe liza ko ne avoka uzata ne salo na salo ngena kazi kota kuna na tela ba yo da ba yo yana kamwe zinkumba kulo bena koko kange lumbe pi mfilo da kale kesho zambe cimetière yebo 300 zaire cimetière kwa tele kuna kado wabu ke musinzo wao
Voilà, bana mbanza matadi bana ya Congo Central. Mutime to sabsabi no diaou betike awa na palabala na terre yai bendaka mwa minzonzi entre papa Roger Kiako Kwankele na papa Nzambizei. Alors mutu ndenge ba lingala ba etu ba mutu akenda sango yeyo. Est-ce que André Matome ngeke sala ata interview na yandi ve yandi ya betena kubaka nyani tubu ya beto ba mamba ngo yifaso ya kele sana emetala mama minsiku ba avocat na ndike awa ba beteke kudia biuvuina. Papa Roger Mbote. Mbote na beno nyonso. Alors papa Roger, en tout cas mubanza bilumeluta beto vondaka awa na point de presse et bubia beto mona mamme salema awa. Événement ya yake nini? Bon, yake merci beaucoup Sam Nandinga. Yake cérémonie coutumière mekuza salama na kati ya site ya Palabala bemeza baya to vana zonzilaka na tata Nzambizei. Donc problème quel est que Nzambizei malgré ba tentative union sotomesala mais mfumu na niveau ya Zulu ana ku reconnaître yandive ya au moins passe que vana. Alors fumu yani mosi metuba bakuza ça la cérémonie na site comme ça va reconnaître munu mosi vu que munde mutume pesa mbongo na mabuta nyonso ya bamekudiaka yani pesa mbongo tete kuna na Zulu ve donc ya una tome kuizila wa présence abeto nyonso c'est dit à ça en tout cas. Alors bilumu lutaka beto monaka beno babi fikula benme kutana papa Nzambizei benme wizana. Alors iki mesala dia kati bubu yai papa Nzambizei mkuza na gauche qui mekuza na droite papa Roger. Bon, Mozola vraiment to atterrir en douceur parce que anke mbuta ni bimisara mbongo malgré kani bimisilara na façon ya bien ve ya kuendaka na maboko ya neveu Mozola vraiment mfumu ya chef coutumier animeka un peu kulenvuki la yandi par rapport ya façon ani sadilara ba mambu mais mfumu metuba en tout cas ani montrer kuna na Zulu ani kona finga yani mfumu. Alors nyonso ina moba acte yani salaka mfumu metuba accord musalara na yandi ça n'engage pas la famille ou bien le clan mvuzi donc nyonso ina na ku reconnaître ya ouve. Voilà même suite mekuiza ke mekuma samtokuza ça la cérémonie coutumière. Donc c'est dit à ça. Voilà ba metu ba signature nge kele nge tulaka liboko nge me signer ba mekuza tula ku tracer awa yemekuma dia kapina ve samuna nini. Bon mukuiza la signature vondaka par rapport ya accord to bakaka. Samuna kusosa ngemba. Toke beto nyonso ba Congo mu Congo ke vana mutu ngemba. Kana ngeme nata ngemba na place ngeme vwanda ekewe kima mosi ya mbote. Mais er to mekona na mfumu metuba ngenge ke mfumu ya ntoto ya ive ya Palabala ifaso ngeko na sala ba accord na batu ya to zabave. Donc voilà vana nde moi voilà ngani voandaka mulombaka levu na mfumu. C'était juste pour trouver une solution dans l'ensemble par rapport à difficulté voana beto nyonso. Alors mfumu metuba comme c'est le cas yani mosi Nzambizei yani monter kuna na place en fumu sama ni baka solution na problème nandi. Mais par rapport ya munu façon musumbaka munu amekuza introniser munu mu récupérer place à munu. Donc ya una bemo na séance to récupérer to tabeto déjà à partir dans 30 minutes to na banda déjà bisalu bazibu la place ya ba inti kubwaka comme ça to banda déjà kusala bisala beto. Voilà bapang bakunda luzolo papa Roger Kiako Kwankele yandiai. Alors samna nini ba metu ba tata ngeke na kupesa nge intungolo honorable Thomas Kiako honorable Thomas Mundele yani kena kupesa nge intungolo ngeke mwana ngela kuwa ve tout ça samna ni kumbwa papa muza kote na mambo ya. Bon muke mwana mosi éduqué ngemeza ba mu bien ngeke grand frère muke bokilange muke éduqué mais ba ka éducation bien yandia ike tuba ke tata muke na pesa mu intungolo na ba droit mu ya mu na revendiquer mu na zave ya contradiction. Donc ntoto mu sumbaka na voie normale muzola ngemba voanda entre munu na yande kuna sumba. Parce que sumbaka place pe ya yandi toni faso. Non yandi qui inclut na munu. Mumu sumba 200 mètres carrés par exemple, yandi me sumba 100 mètres. Donc qui inclut na munu. Donc partie nan ki na kati ya munu.
donc il y a eu un problème que vana muke bien éduqué ba meza ba mundu ba ke témoigner donc membre on va utubila ono intungolo samna tata ou quoi rien mubi misara mbongo sa musumba place il façon ya kuma membre intungolo voilà mais bikudi ya biufu na bapangi ya palabala bakena kiese vraiment ya kuyamba papa Roger awa ba metu banikena ba projet mais kuwa tingekena ba projet ya kusala awa bazo na kutu ba mambu ya salama yiki nimebiga ngembanza matadi nimekuisa kwako yiki mabanza kena ngea kusala kwako na palabala. Bon déjà beneza bake muke entrepreneur muke na ba projet mingi muke sala également entre autres par rapport à espace yai na toto yai ke awa ya objectif vendre ke musala usine ba brique mo implanter usine ba machine kuiza déjà bima nyonso sans to s'installer awa to banda déjà bisalo donc déjà à partir en base mulenda bogdi sa déjà machine je crois to na banda déjà bisalo muke lombara ba autorité ba aider beto sam na sécurité sécurité muna mutu baka ba droit nandi mukuza zio na mutu ki mave mais mekuiza sam na ku se retrouver na ba ni na munu na ba droit ya munu alors ba droit ina ya que permettre beto même contrat ya to parvenir ku développer au fioti avec des petits projets ça mu ya aider beto to évoluer ba metu ba honorable Thomas Mundele pesa mbongo na bato awa samba violer ukento ya Nzambizei ba bula batu kuza kubika mabanga awa yiki na tuba na nkangu kena kulanda beto bon kangu kena ulanda beto ba meza ba mutu ina Thomas Mundele en tout cas sur 100% ba matadi meza ba Thomas Mundele yake kifuna nive utinda batu kwenda bula ou quoi que ce soit j'espère qu'il y a quelqu'un qui va faux fouillant heureusement agissement ou bien mamu nyonso bana otuba Thomas Mundele récupérer na niveau o kana vona mutu nkaka vraiment benanga ba mekona na justice ba mesala jama ming mais tout ce qu'il est en train de dire Thomas Mundele récupérer na niveau donc pour dire que c'est quelqu'un qui a de la maîtrise, de la sagesse, de l'intelligence également donc on attend vers Rolanda batuke na raisonnement mostère à terre ah ouais que Thomas Mundele tekana na malavuve il faut encore amekuno amebanda tu ba n'importe quoi non yana nke mutu bureau anki ya kuvanda era nge na bureau na réfléchir bana kusalia kifumu nani tellement nge on hôpital na mbongo mingi ya wana ko influencer même justice non j'espère que awa tokele munu mutu kia comme Roger Kiako quoi Thomas Mundele qui n'a rien à voir donc j'espère que ngemona ta présence na niveawa ou bien membre mo si à bureau ou quoi que ce soit non mais vous en a voiture à munu na ba élément car avoir na mo me barande me de voiture ya kisalo mais en dehors de ça Thomas Mundele qui avait ngemos ngemeza partout to me konda ba procès et autres ngesa mona présence à Thomas Mundele et surtout to kona boula accord na place na bar nani kuto vanda est-ce que présence à Thomas Mundele vanda avant to ndenge na kukokadia ba mambu ve kuiza nge négocier kwena na mfumu ngeme katadisa mfumu lomba esquisse na mfumu yake kima mosi mfunu parce que président cérémonie ba mesala yake mambo kisinsi mambo ya coutume ngeke kuza ku débloquer fait kusala so ba mambo façon ngeke zoina vwana mayele ngeke mbuta vwana na mayele baka mayele kwenda na mfumu beno kutana beno solola matondo mingi betre manisa na pangi Roger Kiako kwa me tekila to manisa beto so na bachodolo yake na kuiza mingi peke na kusalaka kungu ya honorable Thomas Mundele samu bakuza ku décourager ba électeurs message ngina zabisa na nkangu ya matadi kezona ka mingi honorable Thomas Mundele samu na mambo ya nkaka bali na kuwa yiki ngina zabisa ba kima mke tubila raba na matadi mutuke na mayele ange kuwaka debi kutu de inwa ngeme kuwa ya gauche ngeme kuwa kuwa ya droite mutu yake na ubudile beno ke ba meziona ni toto beno kuwa diaka deuxième du coup ni inwa ina nkaka bekeza ba si réellement ba meziona mutu ntoto so to baziona mutu ntoto ve parce que awa yake mambo ve ono parce que Thomas Mundele e ba électeur non façon Thomas Mundele ke sumbila ba bima nandi ange vona conflit na mutu ve d'ailleurs ange vona mutu ve ba procès ba pampamba ba tribunal yani mambo nandi ve ino donc ba électeur ba vona ba u na ngemba Thomas Mundele mambo nani ve yake mambo ya munu mwana musumbaka terrain munu awa na ba ayant droit na chef coutumier meko na pesa mbongo façon clan ba oke vandaka na 3 familles les 3 familles meko dia mbongo munu ya ba metubila munu ke no mukuiza yala na place munu donc na nge mutu ngeko na pesa mutu mbongo na barange
Samu ani pesa nge ntoto nge kwenda bokidisa dia na bara nge comme ça beno vanda na ngindu mosi ani fudila nge mbongo nge. Merci beaucoup, monsieur Roger Kiakoko, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, Bapangi, comme il y a membre de Roger Kiakoko, entrepreneur, directeur général, il y a une entreprise, il y a Kufwana, il y a Kufwanda. Mais que vous avez vu, un avocat na yandi. Batu ya meza Minsiku. Pambave, mais même on a dit baya ina kuna, mais tout la kumbukuna, mais tout la paix enregistré, mais même on a pu vraiment enregistrer comme papa Nzambizé. Alors Bapangi. Yao, ba avocat ya Roger Kiakoko. Bakina kukotsaka pangi Roger Kiakoko na mbwinga to hiki mutindo. Beto na kudia ba biuvu beto zaba. Mambo yangu ya bandaka hiki mutindo we. Est-ce que Roger Kiakoko ko na ba document kana kele to kele ve. Voilà. Maître Mbote? Oui, Mbote Mpangi. Il a se présenté dans toi les téléspectateurs qui n'ont pas mon kumbo mon maître Mathieu Pukuti, mon avocat, ton tubidi ya batunyo shina kena ba mambo na ina metala mambo luya lupe mambo ya leta. Matuno mingi na liboko nga lubakala Mbote Pangi. Mbote ange mingi. Mon maître Mayele Mavango Rocher le roi. Muke mosi ya ba avocat ya mbuta Nkele Kiakoko Roger ya ike kena kusopose na samu na mambo ya ntoto yai na papa Nzambize. Patoto mingi mgevo na katikati sa munkangu toma mona munu Mbote alors tena bandila nange maître vraiment pesa beto tete origine ya ba mambo yai ifaso ya bandilaka Samu pangi Roger Kiakoko anikuiza kusumba ntoto ai origine ya ba mambo iki bendaka yani penza awangea uvandaka avoka nyonso ngimeza hapa matondo mingi samu na ndinga beto zola tuba play luya lukuzaba ka code foncier ande kuza kuvambisa bantoto, c'est-à-dire que bantoto ina ya bwala qu'on appelle na français terre rurale pe bantoto ina ya ville ba terre urbaine. Nantangu ke ngezola ngebaka parcelle na terre rurale l'état ke kuza monisa yifaso ba ke kuza pesila nge yao parce que batu ke vanda na babwala ina batu ke vanda na bizunga ina ba ke zingila na bantoto ina alors ntoto na kisinti yake ntoto yana ku appartenir plutôt na luvila to clan alors clan ina yake vanda na mbuta na ntwala na yao la vanda ba petit frère banankazi ba tekolo ba sœur to ba pangia kento mais fumu ya clan yandi ndeke vanda na ntwala samna ku engager luvila na ba famille nyonso. Alors, quand on sait qu'on met tout bas, il paraît, mais tout bas, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais non, il faut que il y ait un sassou la moto de vendre. Mozolo tout bas play. C'est qu'on a que contre venir pour reconnaître ba autorité coutumière. Ba meza bakana. C'est qu'on met tout bas play. Na bantoto yina batu ya bwala ke zingilaka bake sadilaka ba udia bakena ba droit kuna eke nge mutu zola ku solliciter parcelle na bantoto yina ya bwala ba mfumwa ya clan to ina metu ba luvila ba foti vanda associé sa mutinge kuzabaka ntoto. Alors ça na Roger Kiakoko il faut faire bandila kasa ndio kusumbila awa est-ce que ani sumbaka na mosi ya dibuta il faut faire vandila nani DG Roger Kiakoko anakuza sumba na muntu ve keneti benoma kwenda kutana na bar benokunwa malavu na kuiti ina bamebe sange tanga mingi bar non puisque il salama kwani bekona futila pe bamfuka na babar yeye vonda Pangi Roger Kiakoko basa acte de cession d'une portion de terre na famille Fumu Sudikila ina bamonisa na George Bokadi famille Fumu Noso ina monanaka na Noso Tifidiazoa et puis na famille Fumu Nensingi ina mama Thérèse Mavinga monisaka mais na zulu ya makanda neso tatu yayi yakena chef de clan et coutumier de Kinoso Sudikila Vangu Marcel. Donc yayi yake le fait que tu veux écouter quelque part
beto kutana na wapi na Mvwadu na Belvedere, beto kwenda Sumbila, beto kwenda Baka Ntoto. Awa bamesonika fe akinoso. Donc bakwenda tala chef de clan yina bendaka. Na yiki mvula yavondaka. Yavona 2020. OK. Chef de clan me bokidisa ba chef de famille tala mambo bamukuza tubila beto yao yai. Ni belo metuba. Ba chef de famille nyoso meso nika ba mendima ba mesigné. Que donc mukanda déjà yai. Singe na yao ngeme kwenda na conservateur to na l'état ke pesa nge mikanda yina ke ya mbote. Mais singe ngeme kwenda baka mukanda neti na munu kwandi individu beteme kutana na Belvedere na site Belvedere betena kunua malavu beto ala beteme sonika mukanda. L'État lenda tenir compte mukanda inave sa mu betena terre rurale betekena nani ntoto ina ya Bwala betena ville ve. Alors sike ngeme bakila na ville procédure qui yankaka ngema baka na ntoto na Bwala pe procédure yankaka ya ou DG Roger andi zola ton mais se conformer na façon minsi kumetubila sa mukendi baka place yai matondo mingi betre futuka dia kanange pangi ya munu maître mutingi batinga kutubila yau. Alors maître le roi betre awa yai na beto na beno yakembala ya zola betre kuiza awa. Alors, même on a dit la tableau qu'on a tout là, il est enregistré, indiqué enregistré. Alors, il qui dit que son accueil ben dia meno kuiza awati oh non minzonza mekota ça mon ami siku. Il qui n'a kienjo lankangu sabako wakubaku sa motembote. Mais faut la matondo la question. Mon kansa maître Mathieu mekatoka ku sasudi la beno. Kumoni sabeno tonono il faut so babakela kantoto. Mais mon cœur rectifié qui m'a mosi. Ntoto ba fumu me kuvu ntoto betre bokla ba ayant droit. Ba tekisaka ya ouve parce que ntoto ba ke CDK ya. OK. Mais CD ngeke exploiter ya. Di 60 kele wapi kuteka na ku CD ku pesa tete. Ya me kuma mvimba yange. Mais yale na kuma mvimba ngele na ku exploiter. Ya betre ko bokela session na kusumba. Donc ngeke exploiter na tango nyonso session. Ça va? Parce que y a betre beaucoup la session. Mais demain sauter voilà parce que bon la pesa beno explication ni on sauvé parce que tango explication veut mais ko pesa moi diambu yangudi façon metuba. Ba metuba que papa Nzambizei que enregistré. Ça va? Comme une fondation. Non, la fondation est que voilà une personne morale. Mais mutu kena kunwani na place ya. Ya que Papa Nzambizei comme personne physique, c'est-à-dire na mikanda ou bien na ba procès yai kena ku opposé DG Roger Kakokwa kele na papa Nzambizei kena ku se présenter comme une personne physique. Il n'est pas une personne morale. Ça n'a rien à voir avec une fondation, parce que la fondation doit aussi avoir une personnalité à part. Que la personnalité, il y a Yann Monsi, peut-être autorité morale, peut-être président, il y a Kim Foukaïna. Beto Mangave, mais place il y a nous avait dans quel Roger, na fondation Nzambizei, mais il y a dans quel Roger, na papa Nzambizei. Parce que sous RC 63-74, il y a que pendant le niveau de Banzangungu, c'est enregistré, contrat na façon en beau TV na kifulu yai. Na bubu yai beto me yangalala, babo kidisaka beto atake ba avocat ba me bokidisa ya beto pangi beto kena kunwani naka client ya beto babo kidisaka yandi na kimose na beto ba avocat na beto me kuiza samla kuiza ku assister na cérémonie coutumière. Cérémonie coutumière ya ke cérémonie yai lorsque problème kele ba yai mekufa ntoto bake kitaka samu na kulomba na bakulu abao banata solution immédiate na mambo kena kuluta na ntoto ina yange mona quand même na tangwa indépendance bakaka beto basambilaka pe indépendance beto bakaka yao. Donc bubu yai beto memona ke fumu sudikila en sa qualité ya chef coutumier de Kinoso alme baka ba responsabilité nani na maboko que non cette fois-ci mu fona manisa diambo ya yai yage façon zo le commencer na diambo betike batu betike tambulaka betike na côté kinsuni nzutu pe betike na côté kipeve
PV yake na kutambusa betu. Na bilu meluta ngedi nanga ngevwandaka banguizani kuza kusalama. Alors, banguizani me salama papa nzamizei metuba me sala ba video. Ba me uiza betu me yangalala. Mina bubu ya idia kabeno antaki ba avocat. Mais moi kusoba de ba mambo samna nini? Merci beaucoup yake nguvula mosi angolo. Mais diambo muge futura beno. Ya vwana faso batu ya luputu ke tubaka, c'était un rendez-vous manqué. Pourquoi muge na ko regretter na rendez-vous na manqué parce que nous avons un client Monsieur Roger Kiakokwa, anike na esprit ya Tata Nandi, honorable Thomas, esprit ya paix. Ça va? Oui. Esprit ya ngemba ina yandi mutu sosaka. Papa Nzamizei. Papa Nzamizei ve sosaka ni yandi. Oh, ya vrai? Kulutu ya munu kuiza. Bayai betu kwena bakila ntoto. Bayai pesa kange ba me reconnaître que fumu ya oncle na bao, noko na bao. Beto malgré kuna nani beto kwena te beto nange kuna ve. Me munu mubanza ke beto ni nabaka kwani mwa kitinda ntoto wango. Beto kabula yao. Diambo sepelisa kabatu nyonso. Papa Nzamizei vondaka contact lumbongo parce que beto vondaka na place nandi ya bar. Ya vwana kilimosi ya kese. Papa Nzamizei beto me bakana ba photo. Beto me tracé. Beto salaka un croquis de situation. C'est-à-dire croquis na ya fois na permettre beto repartir place na façon vwana kanguizani ya ba parti. Alors beto bokidisaka pe na kilumbwango un agent ya cadastre, un cadre même ya cadastre. Ça moi ni kuiza ani mona façon ba parti ba mesadi la luzolo ina sa muntoto ango ba baba kandambu ba ina pe baba kwa ni ndambu beto bakaka papier ina beto salaka moi krokina beto me pesa na papa Joël Ngulu samu yani mutu ke technicien ani techniser plan ina beto sala parce que nous ne sommes pas techniciens baba technicien sala ya papa Solikila ni kusaba mele sabisa ka ndive non papa Solikila beto sabisa ka yani TTV ya vwana kwa ni penzimba la ve na para beto parce que tsuka nao beto zola kwene na papa yani ke fumu beto fukama na makulu nani beto lomba nyonso na voilà samu kwa kusosa kwa ningemba ça va mundi mave na façon mezaba kuzanguka ekipeve ya papa Solikila azola vwana contre yao même si azola yangala la ve mais muzola mume banza anzolaka sosa peka kangemba vwanda kwandi donc kametime bakula mbote mutukiza trace mbote ve OK papa Ngulu Joël mugana respect mingi na kumunandi mais kisalu eni salaka yina ve ba parti wizanaka kroken produire ke ya uve ba parti wizanaka muza benda dia mwa minzonza ya muza salake bubu yangu bubu yai be mona ke papa Roger na papa Nzamizei ba mekuma diaka kubendana kana si papa Joël Ngulu ani salaka kroki na ani reproduire force ya vandilaka place beto vanaka na bari ya papa Nzamizei nga kilumba bubia i problème ina lenda vanda dia café. Voilà betke manisa émission beto spéciale. Alors maître kumbu ya honorable Thomas Mundele yakena kukota na mamambo yai ngeni kuna kuvanda ka avocat ya mwana ya Thomas Mundele ingina tuba samu na mambo ngemona na luzingu ete zinga na babwala na bambanza sinio kameta tika nge ya ungeso sange kufwa me yake leveke lokola nio kameta tika nge ngeba na sosa banio kanioso sange kufwa bao bubu honorable Thomas Mundele ke kwandi victime ya to mavanga ya bantu antima imbi. C'est comme si DG Roger Kiakokwa alabaka mbongo kusumbila place ve pourtant que opérateur économique ande salambongo faso batunesu ke salambongo mais bubu samu bameza ba honorable Thomas Mundele ke muntu mbote alors il faut kutula ndi poto na nzutu yandike na sala plina yandike na pesa mwana tete dir tontima imbi samu bako aniziona parcela muntu yake plina ve honorable Thomas Mundele ke muntu mosi ke correct. Alors yambo ya chuka na nkango ya matadi ba yake na kuwa mambo po ba réseaux sociaux ya kuningana yake meningana ingena zabisa nkango ya matadi kezo nanga surtout papa honorable Thomas Mundele surtout Roger Kiakokwa yani kuva ntoto ya diambo kama ngelomba bauti batala na ba réseaux sociaux batunio sunake tubaka contre honorable Thomas Mundele contre Roger Kiakokwa baga monaka na réseaux sociaux ba uzole baga futu sa réponse ve samu na kutubati la vérité est têtue
yekuza zabakana kaka me balanda ve bamambu ina bana kutubila bau ya kuvuna bamambu parce que yina niso zola kuvuna andeso sa andi tuba mingi andi repandre yao samba tuba kande na raison matondo mingi je crois que betike manisi na maître awa maître le roi betike kuma na chuka ngeyo ngimeza ba mambo ya banda tonono tout ça tie kuma na kuma bubu yai iki conseil nge na pesa papa nzambize ipekela nda émission yai parce que betike ngomona ba inti mekubwa betike mona déjà ba mebongisa ba bima nana metula conseil nini nge na pesa na papa nzambize ana kulanda beto na émission yai. Merci beaucoup Samona Kiuvu. Conseil muke pesa na papa Nzambizei. Ani bambukila PV Nandi Moyo PVDPJ 25. Et puis compléter comme ça 2018 ou 19 comme ça. Ani bambukila ya Moyo. Samwenge bambukila ya Moyo. Nakati kuna mutangaka. Papa Nzambizei tubaka ke na toi la inspecteur PVI na muke produire beno parce que na dossier judiciaire ani tubaka play mume bakusa ke musumbaka place na bato eke na qualité V je mets ma main à couper nzambe na kutala muke avocat mule na tuba luvunu V et d'ailleurs je vais produire cette pièce là mume bakusa ke musumbaka na bato yayi ke na qualité V mais inspecteur muke na kutubila nge mume baka maître Pichu Bikembo comme témoin que mukena kukwenda na papa Sudikila samuna mubwela sala diaka yayi mufona sala samuna mu vutuka na badroit parce que mutu na batu na musumilaka bakena qualité vya kutegisa ya kusede ntoto donc kima mukotubela papa Nzamizei ya nenke panya beto batu mingi na croire que betika be ennemi fait surtout beto ba avocat beto vona be ennemi abatu fait mambo ke ya papa Roger na Yandi conseil muke pesal kananzo la sumba kima partout ordre ke vuandaka ani landa kwani ordre ina anke pedre ve ngema kwa kutana beto ba Congo baketu baka bantoto ba Congo yake ya ba clan c'est-à-dire ba clan les na vuanda constitué na plusieurs familles. Donc ma famille nyonso ina ba fois na sepela na kala ba me cédé jouissance ya ba wina ba me cédé ya droit ba wina ba pe na retour ba sepela. Donc ce n'est pas encore tard ça muna yandi. Donc ani kiri kukitisa kwandi ani kwa tala fumu sudikila ke tata nandi ani meka mo nandi ke fumu tala play kutuba kedika luta nyonso kala ngeme kusimilie ngeme kiri kukitisa kwani ça va mwana lève udianga kiambote donc mwana yake kiri kukitisa kwandi baketombola nge kwandi matondo mingi betu fana manisa émission ya imekansi bametu babenu diaka la police kuiza tout mingi awa beniki na mbongo mingi c'est pourquoi mais ça là ça mu benu bangaka déjà ça manini la police mais hein. Merci beaucoup Samu na kumvula nge ya tsuka même que tubila nge dia momos police nationale bake na mission ya kusécuriser beto batu na babima beto ça va même bapangi banzamizei bamikuza kuta beto aw beto diaka ba police kena kusécuriser kaka beto fe pe bapangi ina parce que ba pe bake ba congolais lokola beto pe bake ba congolais lokola bao nous avons le même droit donc la police ngeme mona ya sala ka fait que salo samula beto mais samula beto nyoso kena terrain na bapangi nzamizei na beto ya meme monina même cérémonie me salama awa bapangi nzamizei pe meme landa bao malgré moi kutuba kwandi mais beto nyoso na yiti ya protection ya la police mume futula matondo mingi na police samula professionnalisme ya ba mesa na kata kifulu yai cérémonie ba kutimia emelu tambote beto pe batu mudu mose pe futuka na puta nzambi kena kufutula beto na bayinzo beto me yangala na mingi donc mubanza kunata quelques policiers na terrain ya zona tuba ke ya kena kumonisa ke DG Roger ke mutu ya luzitu ya kena kusitisa misiku ya izola pengemba vuanda Panza mzee metu banke Judas nge Yuda ameso la mbote amuza changer dianga. Oui, c'est-à-dire si papa Nzamze metuba papa Roger ke Jida yake point de vue nandi mais Kijida ina kutulandi beto betka ko regretter kwa na yao parce que nous avons quand même tendu la main na papa Nzamze mais papa
Joël Ngulu kena kulanda mu. Ameza ba ke il est pour beaucoup. Na bubu yai diambwe bwana futuka na meza. Lui il est pour beaucoup. Parce que yani monsi kena kulanda na bifikula alme bakusa ke simuna kutuba prina samu na nini. Bubu akabete futuka na palaba yai alors que beto tina papa nzamizei na bare nandi. Moi je me rappelle, il m'avait même acheté prix de bière. Kilumbongo beto mekunu anzo sumbila mukombo. Beto kudia ba miyo kaja kombo. Beto vodia tango kudia vena mettre maté. C'était bien. Tout était déjà fini ce jour-là. Mais comme batuke cela fait comme on a place batume wizana ba mikoza kotisa mambo abau ya mepesa kiadi. Mais quand on continue comme on a papa Roger Jida yake kwa le problème fait mais misiku ya betuke landakana yake tubila beno ngena baba foka nani nani mutuke na côté ya mbote nani mutuke na côté ya mbote fait matondo mingi betina kuvingila batango ngo je crois que voilà Pangi betikuiza en tout cas c'est très bien. Mbote papa. Mbote. Betwe mona nge mutu fana sala ba cérémonie na kubanga. Betwe mona nge ba chamba et puis dikuluzu. Ba cérémonie ya samuna nini? Oui, awa mukele muke. Kumba ngena ngete nani? Makela Robert. Muke ne mbanza ya ike pesaka pouvoir na bamfumu nyonso ya ike na secteur ya Palabala. Kana ngelutisa ngeluta na maboko munu ve sekenge ke mfumu ve. Donc munu ke pesaka pouvoir. C'est pour cela moi kuiza awa samuna mambo meti adi la cérémonie kutimia yai mfumu to papa Roger kuendaka kumaka na kati ya bwala par rapport ya bakoro ina to signeke parce que beto nyos toke batekolo toke bana kazi toke ensemble na kati ya dibwala. C'est pour cela papa Roger kuendaka na bwala par rapport ya désordre ya ike na luta na isika ina mfumu sedeleke papa Roger Kakokwa ya mfumu monakati non munu muna zenga ba mambu ina etanke munu muzaba batuzole tatu ve munu mezaba kaka ngeye Roger Kakokwa muna tinda population munu tonkangu na kati ya place samu basala cérémonie ba mambu nyonso ya manisina ya wina teme kuizila awa na kusala cérémonie kutimie ba metu ba betu fana kuwa betu awa betu fana kuwa betu po munu mke journaliste mke ba bokula musondo les écritures mke kotaka na pinda alors betu ba kuwa ti en tout cas ngeke na kusala cérémonie ngemu tu violer ke kento ngana ya vrai to lufuna non faut museka parce que ku violer kento yangana awa na balabala tandis que yake balabala ba violer yani par rapport ya quoi mais ya vuandaka biambu ya violation ve ya vuandaka par rapport ya discussion yai ke ya mambo ya ntoto yai ba unchete kuizaka ntete na bwala kento ya nzambizei na bokilonandi na bana zole ba mekuiza na mfumu oreba kuiza na ndembama ba mekuiza finga mfumu nanga kutu a partir ya kilumbukina bazo nakabuluka na kangu ya Palabala mais mfumu amepekisa no benobika kukwenda bakuendaka nanga Roger Kakokwa zonaka bandaka deja kisalu nandi ale baudi aka bamemona eti bamekuiza kuza loza mabanga awa yawe kuizaka pesa ke mvita kuizaka kota entre jeunesse ya bwala na bau me mamba kuviole ya vuandaka ve etipe baumpe kuzaka bandaneti kufinga jeunesse ya Palabala ya wina ngene monaka ke ba jeunesse ba mona ke no mutu ya iseke tukitadilaka kaka yandi na kilumba bubu ya ifu yandi baka ya yandi biuma ya obapisila kanu yandi biuma me ya vuandaka veti ba viole ba sala nini non kana ya vuandaka mumusi kaka mu viole e ba ine yankaka kaka vuandaka nini ba vuandaka sala matondo mingi alors samuna nini beno na Palabala mingi tamuna kuwa beno sona kaka mingi papa Roger yani kaka occupé ba ntoto yayi samuna nini kaka beno ngo tenir kaka yandi yavana yandi. Merci papa journaliste ngememona kana mutu ngena tekila kima to mutu mesepela na kima yani mekumina ngena kati ya inzo ngeme yuvusa madami yange madami mutu ya ngena mona play yani mekuzela samuna chemise na muna yao ni façon ngeme moniza poka na kati ya inzo kento na bakala bakevuandaka
Alors Papa Roger kana yandi tona zodi la plina yandi kumaka na kati ya bwala na mfumu meivusa makanda nyonso tatu ni faso benekena monina samu na tata ya samu na place ina etandiske place ya to beto population to di bwala to vanda kudia deja na ntoto ya mboa kingena mona a part kutu Papa Roger kuza sumba kuza cede ba cedeleke yandi awa. Alors na faso ke ba wizanaka ba utatu ba memona eti non vike tona cedele yandi yau yandi baka po yandi kesadila beto mambote na kati ya dibwala yau ngena mona population nyonso kena manima nandi ya kutala eti Papa Roger yandi baka kisika ina yani sala bisalu nandi et puis na ba contrat ina to signeke peut-être yandi ke baka moi sommage ya 20 personnes et 10 personnes balenda ka sala pena isika ya ke sala ka diambo mosi yambote. Matondo mingi sana ba précision, je crois que c'est ça le développement. Voilà besoin ba entrepreneur couper ça batu bisalu sika na batu ngo ya kele ba panga betu ya palabala bona kusala kuna ya kesala pe dia mosi yambote mingi kuluta. Alors beneke ba fumu ya bantoto awa yiki benenda sala samu yenge kuza vutuka benenda pesila ata papa nzamize ata mwa ntoto ve bentu na ntoka ngebaka kote puta ntoto yiko ni mingi ya vidi kwandi samu minzonda bika vwanda yiki benenda tuba na mambo wangu. Merci papa journaliste kutu ya vwandaka dibanza ya Papa Roger Kyakokwa samu ba wizana nanzambize sanke betu tozaba peut-être kanani landaka nandi mambo ina Papa Roger Kyakokwa tubilaka yandi ndele peut-être tozonaka wizana kaka parce que bazona kuiza ba uzole na kati ya dibwala betu ya palabala mais tandis que Papa Roger Kyakokwa mekuiza na ndembama yandi alimekuiza kaka na mambo yandi ya Kisarayevo ya mfumu monaka eti non vike yandi yanike Sarajevo kento nandi kutukuzaka finga munu awa muza bayandi ve na meso na munu musalaka mona yani PV mukudiaka pekima nandi ve yau mesedele place ya munu na Roger Kyakokwa beno nkangwa munu beno kwenda sala ceremony bakulu kevwanda na beno ya tumekuza sadila ceremony. Bravo. Voilà. Matondo mingi bana mbanza ya Congo Central bana inza mvimba kena kulanda émission ya spécial mais tu dois assister na cérémonie coutumière et beto monaka mutinu mamu kuza yantikila papa nzamise kuza okita tete Papa Roger et azole papa nzamise kuza okita almetuba cérémonie ke salé mave pas mave ke terrain et chuka cérémonie kuza ka salama ben même on a bifiku ya bena kumona ya wina et ba chef coutumier le représentant Papa Soudikila mengata kutuba et donc et ba avocat pe mata tuba et yani mospia Papa Roger Kyakokwa nkele mengata kutuba. Alors beto ba journaliste ba mangisa nsangu kisala beto kubakla beno ba information et ya beto mengata kusala et kanadiambu babiuvu kele akudia beto numéro ke vana beno tatamana beno bokila beto et kana papa nzambizeji azona luta betike yamba na emisha beto samu na kukenzula nkangu matondo mingi na Charline Domas vanaka na manima ya Kifikula et kifundi ya matondo na papi muoyo betu katukana mbanza matadi ti awa na palabala samu na kuza bakla beno bifikula awa ya cérémonie coutumière bika yenge ya mvangi ya Zulu na ntoto ya kama mabuta na beno. Ciao. Okay.